bukunya ya? Iya. Buka. Bukunya buka. Bisa nggak bukanya? Mama yang buka. Bukunya apa isinya? Wow, ada berapa bukunya? 1, 2, berapa? Ada berapa bukunya? 2, 3, 4, 5, 6 ya? Iya, coba hitung. Ada berapa bukunya? Nih, hitung dulu. Ada berapa? Bukunya ada berapa? 1. Ya, terus mana lagi bukunya? 2. Peppa. Anya mau baca yang mana? Peppa Friends ya. Ya, kita baca. Mana ambil 1 bukunya? Yang mau baca yang mana? Baca buku yang mana dulu? Ini apa namanya? Peppa Friends ya. Peppa Friends. Oke, kita baca. Peppa loves dressing up, so do her friends. Peppa is a fairy. I can do magic. Sushi Sheep is a nurse. I'll make you better. Bye-bye. Bye-bye. Danny Dog is a pirate. I'm looking for buried treasure. Ini siapa namanya, Anya? Sushi Sheep ya. Sushi Sheep. Ini namanya siapa? Danny Dog. Danny Dog ya. Pedro Pony. Pedro Pony is a clown. Badut. Badut. I can make you laugh. Ini namanya siapa? Candy Cat. Batuk. Candy Cat is a witch. Hexa ya. Oh, Hexa. Hexa nakal nggak? Nine. Hexa nggak nakal ya. Nanya. Rebecca Rabbit ya. Karote. Rebecca Rabbit yang mana? Rebecca Rabbit yang mana? Mana Rebecca Rabbit? 9. Ada Pedro Pony nggak? Itu. Candy Cat yang mana? Candy Cat. Sushi Sheep. Sushi Sheep. Danny Dog. Iya, Peppa. Peppa. Peppa bajunya sama kayak Anya, boneka Anya ya. Rebecca Rabbit karote. Nih pakai baju karote ya.